Welcome to the leading site news. Dillai Police atum pen Aron re ahor ke kenep ponlong. Wasing ni phaing ko rapo adaba por malom ihu matrak boka jananat pen Dimapuran ke paleji pura dilayana thupen nang ke pon pen ahutsi dilai hi chelong ne ponlong cheklo. Dillai rai kom sai ki pen ka pachini ke labang so hor laki asam hor lapen ke pon ke wanjia phan Arona lo ave. Kado ka we cartoon pharo isira flikep ando. Lapen hi chelong jorlo ti ador ki kuti phan bak doji. Kaching nang chega tumamen laki. Sonu bordoloi Dimapura sor. Raju Das hojaya sor lapen Muhammad Saidul Islam Dimapura sor kusi pangthek pon.